Danas aktuelno. Staza Josifa Pančića predstavljena je na Metinom brdu u subotu 31. avgusta u prisustvu više od 50 žitelja ovog kraja, njihovih sugrađana i gostiju. Formiranje ovog šetališta traje do kraja tekućeg meseca u okviru projekta Staza Josifa Pančića od smetilišta do šetališta, a sprovodi je neformalna grupa Četverac sa Metinog brda. Četverac čine Goran Ilić, Saša Miladinović, Bojan Nikolić i Dejan Milošević Miška, kog imamo na telefonskoj liniji, a od njega ćemo čuti, mada naši slušaoci dobro znaju u kakvoj su vezi Metino brdo i Josif Pančić, kako teče ovaj projekat i šta će to ovom stazom biti izmenjeno za sve one koji žive oko Metinog brda, ali i za sve Kragujevčane i posetioce ovog lokaliteta. Dejane, dobar dan, dobro nam se uključili u program Radija Zlatousti. Dobar dan, pozdrav vašim slušalcima. Bog pomogao. Dejane, kako traje realizacija projekta Staza Josifa Pančića od smetlišta do šetališta? Kako je bilo u subotu na Metinom brdu i šta će to zapravo Četverac sa Metinog brda menjati i organizovati tokom tekućeg meseca? Evo, mi smo u završenom mesecu tog poduhvata koji smo nazvali tako kako ste vi rekli, od smetlišta do šetališta, jer zaista za sobom imamo 2,5-3 godine teškog perioda, ne samo za aktivnosti, nego i za život u ovom kraju, jer je bilo previše deponija, čak su bile i paljene. Međutim, mislimo da smo sada u nekakvom preseku stanja, da kažemo, na Metinom brdu. Ovdje je umeđu vremenu postavljen jedan video nadzor koji nam za sada pomaže preventivno da tog smetlišta više nema. Mi smo se bavili čišćenjem te lokacije i sada možemo nekako rasterećenije svi mi u kraju ovde da razmišljamo o šetalištu, što nam je generalno cilj, dakle, sa ovim projektom koji sprovodimo. Sprovodimo ga mi kao Četverac sa Metinog brda, neformalna grupa, međutim svega toga ne bi bilo da nemamo podršku pre svega komšija sa kojima ovde živimo, a onda naravno i ostalih sugrađana koji su nam se pridruživali u tim akcijama. Veliku zahvalnost dugujemo javnom komunalnom preduzeću Šumadija, jer da nije bilo njihove mehanizacije, sve ovo što smo do sada uspeli ne bi bilo izvodljivo, a uspeli smo pre svega da probijemo divljinu, da prokrčimo stazu koja nije bila ni prohodna ni bezbedna. Sada imamo nekih 500 metara od početne tačke, to je dakle iznad ambulante u Čegarskoj, gde se sada nalazi taj video nadzor, i od pre par dana i infotabla, pa sve do spomenika Raki Ljutovcu gore na Koti 260 metara otprilike, odakle se Kragujevac vidi kao na dlanu. Dakle, za sobom imamo te grube radove koji su omogućili da staza bude prohodna i bezbedna, i onda smo sad 31. avgusta bili u prilici da tu stazu konačno i predstavimo. Odazvalo se prvo 50-ak naših gostiju, da kažem, koji su bili na toj početnoj tački staze. A onda smo se prošetali tih 500 metara i došli do platoa kod spomenika Raki Ljutovcu. Tu su nam se pridružili ostali, uglavnom meštani, bilo je možda još 20-25 ljudi, dosta dece i na jednoj i na drugoj lokaciji. Bilo je i starih i mladih, i žene i muškaraca, i dečaka i devojčica, i za bilo kog organizatora, rekao bih, idealan skup, međugeneracijski doživljaj. Na tom mestu smo najpre predstavili sport i neki uspešni sportiste sa Metinog brda, a nakon toga je Dragan Kojević Koja imao mini koncert od nekih pola sata, gde je pevao pesme za decu i odrasle. Imali smo neku skromnu zakusku, tako da smo se podružili. Svemu tome posebnu lepotu je dao zalazak sunca. Mnogi su bili prvi put na ovoj lokaciji, pa nisu skrivali oduševljenje, i ono što se nama čini kao jedan opšti utisak je da ćemo da nastavimo druženje na ovom mestu,
Mi smo već najavili 28. septembra nastavak dešavanja, ali siguran sam da će tokom meseca neko ponovo da dođe gore, jer zaista lokacija je prelepa, naročito sad kad još uvijek nema onog većeg zagađenja, tako da kad gledate Kragujevac imate baš onako bistru sliku. Nekako, kako ste izjavili, je i povod ovog angažovanja bilo odrastanje na Metinom brdu. Eto, sada grubo gledano, koliko je Metino brdo do ovih promjena i ovih radova bilo zapušteno u odnosu na neki prethodni period, na period detinjstva četverca sa Metinog brda? Pa da, jedan od pokretačkih motiva bio je upravo to, zajedničko odrastanje, a mi smo u tom zajedništvu i dan danas. Skoro pola veka nas veže na ovoj lokaciji. I sad sve ovo što se nam govorio, na kraju to što se dešavalo za vikend je lepša strana Metinog brda i s obzirom da ima mnogo slavnih trenutaka iz prošlosti na ovom mestu, zaslužuje da budemo svi pažljivi, ali ne samo pojedinačno mi koji smo nešto posvećeni ili žitelji ovog kraja, nego u gradu u celini. Ne bih ponavljao, mislim da sam ranije pričao i o spomen obeležjima iz Prvog svjetskog rata, iz Drugog svjetskog rata. Evo sad imamo i infotablu koja je podsjeća na otkriće velikana Josifa Pančića, koji je pre tačno 150 godina pronašao kragujevački slez na ovom mestu. Od ovog vikenda svako ko prolazi Metinim brdom sad to može da pročita i da se informiše. Tu je jedan tekst, treba 2-3 minuta čitanja, svesno smo napravili malo duži sadržaj, jer tu je tekst koji je potpisala profesorka Sneža Branković sa Prirodno-matematičkog fakulteta i pre svega je edukativan. Uprko svemu tome što sam pobrojao, Metino brdo je, i to možemo da kažemo već je više decenijski problem, trpi nepažnju koja se sa jedne strane tiče lokalne samouprave koja ima strateške dokumente da od tog mesta napravi doslovce park, a tako nešto piše u planu detaljne regulacije, dakle nije to samo naša pusta želja, već i obaveza, samim tim što je to strateški dokument od 2021. odnosno 2022. kad je dopunjen. Sem tog nemara organa vlasti u praktičnom smislu, a to je zato što ne provode to što je na papiru, postoji taj nemar stanovništva. Mi smo dobrim delom se izborili tako što smo u 5-6 akcija počistili skoro 6-7 tona raznog smeća i u tom smislu kraj smo uljudili. Međutim, do postavljanja videonadzora i dalje bilo tih, obično se kaže nesavesnih građana, ali eto, mi ih zovemo nekažnjenim povratnicima, jer da su bili prvi put kažnjeni kad su bacili smeće, bilo koje vrste, oni se vjerojatno ne bi vratili. No, pošto godinama nisu kažnjavani, oni su imali jednu ružnu naviku da prolaze preko Metinog brda i stresu sa svoj šljam iz domaćinstva ili odakle već i ostave to tako za sobom, to se tako taložilo. I kažem, kad se sastave ta dva faktora, lokalna samouprava i stanovništvo, onda je to bila jedna ružna slika. Međutim, mislimo da smo ovim dešavanjima koje traje već 2 godine, dakle, akcije čišćenja, eto sad je postavljen taj video nadzor, umeđu vremenu smo počeli da formiramo stazu, krenulo se neka dešavanja. Bilo je mnogo lepo vidjeti sve te ljude na okupu sa svih padina Metinog brda i nekako još jedan nepodeljeni, jedan opšti utisak jeste da ćemo da se vraćamo toj lokaciji. Jer kao što smo mi odrastali tu i sa jedne padine se podsjećali kako je bilo nekada, tako su i komšije sa drugih krajeva Metinog brda također imali svoje neke priče i sećali se kako to nekad bio i jedan poveći fudbalski teren i krenulo su i neke ideje, pravo da vam kažem, na primjer zapažanje većine je da baš na tom platovu gore kod spomenika Raki Ljutovcu ne postoji adekvatan prostor za decu. Umeđu vremenu je napravljen jedan kao mini trenažni centar za kućne ljubimce i iz perspektive vlasnika kućnih ljubimaca to je naravno u redu, pod uslovom da se to uredno održava. Međutim, ako izuzmemo koš
koji je opet delo samih građana, a ne lokalne samouprave. Vi gore na toj lokaciji nemate dečje igralište koje bi bilo nužno potrebno zato što u blizini imamo školu, imamo crkvu, imamo dom zdravlja. To je mesto koje sa svih strana obilaze Kragujevčani i ako bismo nastavili ovako svi zajedno, da kraj održavamo čistim, da imamo događaje koji nas okupljaju, da to sve bude uredno, siguran sam da bi poveći broj roditelja, baka, deka i češće boravio na ovo mesto, a još jednom ponavljam, to je Vidikovac koji ima Kragujevac na otprilike 260 metara, gore prelepo, naročito u večernjim satima, dakle zbog zalaska, ali evo ja iz ličnog iskustva mogu da kažem da su rana jutra isto mnogo lepo gore, ja samo rekreiram i milina, stvarno nema zagađivača u neposrednoj blizini, nema buki, nema one gradske vreve, grad je tu na 5 minuta vožnje, tako da svima preporuka da dođu. Ko na brdu stoji bolje vidi no onaj pod brdom, to je čuvena parola brdaraca iz Kragujevca. Miška, moram vas vratiti na sam naziv staze. Kragujevački slez je iskorenjen kada govorimo o ovim dešavanjima u prethodnom periodu na Metinom brdu sa samog lokaliteta na kom je pronađen, a to je Metino brdo. Kada govorite o lepotama Metinog brda, znamo kakvu je pažnju ove godine skrenuo film Za danas toliko. To je film iz komšiluka, zapravo sa brda gde ljudi zaista žive, kao što taj film umetnički svedoči. Pa govorili ste o Belom slezu, o Kragujevačkom slezu, pomenuli ste profesorku Snežanu, najavljeno je i predavanje na ovu temu na Metinom brdu. Tako je, na infotabli koju sam pomenuo je kraći tekst profesorske Branković. Tu ljudi mogu da dobiju kratku informaciju o bogatoj karijeri akademika Josipa Pančića i također jednu kratku priču mogu da pročitaju o Kragujevačkom slezu. To je vrsta koja je bila endemična, a iščezla je zato što se grad širio gore ka brdu, međutim očito da nismo bili svesni čega tu sve ima i ta vrsta kao i vjerovatno neke druge su iskorenjene. Sad, kazao bih kratku jednu vest koju je Prirodnjački muzej objavio prošlog meseca nakon istraživanja koje je bilo izvedeno u julu. Istraživači su obilazili 2 lokacije na teritoriji Kragujevca i na jednoj su, kako su objavili, pronašli Kragujevački slez posle 150 godina. To je selo Vraćevšnica u području Rudnika. Tom prilikom su obilazili Metino brdo tragom ovog otkrića pre 150 godina, međutim definitivno sleza više nema ovde. Iskorenjen je i, kako nauka kaže, mi smo to citirali, intenzivnom urbanizacijom i degradacijom staništa. Dakle, nepovrat je učinio svoje, međutim mi gore imamo neki drugi vrste, što flore, što faune. U to može da se uveri svako ko prošeta u bilo koje doba dana, naročito pre rano ujutru kad je smiraj sa svih strana i kad životinje koje se ne boje ljudi izađu iz svojih staništa. Fazane su recimo nama gore domaća životinja, ima zečeva, ima naravno raznih vrsta ptica. O tom bogatstvu sveta Metinog brda, a naročito o bogatom naučnom stvaralaštvu Pančića i o samoj vrsti Kragujevački slez govorit će nam profesorka Snežana Branković, koja će 28. septembra, to je isto poslednja subota u mesecu, da bude se nama na Metinom brdu. Gotovo izvesno je da događaj počinje u 17 sati, zato što ćemo opet da se potrudimo da nam zalazak sunca ulepša kraj druženja. Tada smo zamislili i nastavak druženja uz dečiji folklor srpskog ansambla Smilje. To je još jedan biser koji ima desna obala Lepenice. Taj ansambl funkcioniše već 20 godina. Naredne godine mislim da obeležavaju 2 pune decenije postojanja. I pošto su iz našeg kraja, rešili smo dakle i da s tim drugarima
napravimo događaje, kao što smo imali koncert, sada ćemo da imamo folklor, takođe do pola sata i ukupno bi to trebalo da bude oko sat druženja. Ja ne bih dužio što se tiče Kragujevčkog sleza, a pozivam vaše slušalce da nam se pridruže te poslednje subote i profesorka će da ispriča detaljnije priču. Verujem da će to da bude dodatni razlog da se malo svi zapitamo šta smo imali, a izgubili, šta još uvek imamo, možemo da čuvamo i da imamo neki pažljivi odnos u budućem periodu, baš zbog tih generacija koje dolaze. Dan uoči predstavljanja staze Josifa Pančića, meštani Metinog brda sproveli su i mini akciju, očistili su ceo plato kod spomenika Raki Ljutovcu i veći deo šetališta. Moram pomenuti Raku Ljutovca, vi ste ga više puta pomenuli. Kako je moguće da je bilo Kragujevčana koji ne znaju kakvo je ovo istorijsko mesto, odnosno koji nisu do sada bili na Metinom brdu pri otvaranju staze Josif Pančić, i koliko ćete u buduće skretati pažnju na Metino brdo kao istorijsko mesto? Pa to je zaista bitno odredište, ne zato što smo mi sad subjektivni pa da gledamo lokal patriotski, nego napomenu smo velikana u drugoj oblasti, a oni vezan za Prvi svetski rat i 15. topom je oborio neprijateljski avion i to je bilo, istorija zabeležila prvi put u svetu, otuda ono spomen obeleži gore. Na istoj lokaciji u narednom Drugom svetskom ratu stradali su brojni rodoljubi na Metinom brdu, to je bio nacistički logor, to je jedna posebna dramatična priča, dodatno izaziva potrebu da budemo pažljivi i da poštujemo ovo mesto. U njihovu čast tu je postavljen spomenik Talac. Eto kažem, imamo sad i Pančića, treći vrlo bitan orijentir. Ono što mogu da prenesem vašim slušalcima, a što nismo pomenuli, evo sad ste me podstakli, u toku izrada jedne monografije o Metinom brdu. Ne bih detaljisao, ali od autora imamo najavu da će biti u naredne godine i po dana 2 realizovana. Imamo neki nezvanični dogovor da se možda jedna promocija napravi baš na Metinom brdu, tako da sa raznih strana postoji interesovanje za ovu lokaciju. Pored ovoga što ima istorijski značaj, svakako je bitno za rekreaciju, za turizam. Jedan od naših ciljeva dugoročnije gledano, mi sad pokušavamo dakle da pre svega imamo stazu, ali u nekom budućem periodu mislimo da Metino brdo i možda baš ova staza treba da se nađe i u turističkoj ponudi Kragujevca, jer ovdje ima dosta planinarskih društava i to vrlo aktivnih, sa najvećim brojem njih mi direktno i sarađujemo. Ovdje ima dosta udruženja koje se bave zaštitom životne sredine, neka od njih su bila već na ovom predstavljanju, kao recimo Ekomar, neka se najavljuju da će na narednom događaju da prisustvuju kolektivno, kao recimo klub akcijaša i volontera Kragujevca. Takođe su akcijaši bili na otvaranju pojedinačno i sve u svemu mislimo da je ova priča mnogo šira od mesne, lokalne. Ona može da ima i nacionalni neki značaj, tako da pomenu ste taj prelepi film Za danas toliko. Možda će u neko dogledno vreme neki filmski radnici da pronađu inspiraciju na Metinom brdu pa da naprave, ako ne igrani film, a ono dokumentarni, naučno-popularni. Mi u tom smeru takođe razmišljamo, pa ukoliko obezbedimo sredstva, možda ćemo i na tako nešto se odvažimo, ali evo, otvoren poziv i za naravno ljubitelje, odnosno pristalice muzičke umetnosti, likovne umetnosti. Gore mogu da se prave i kolonije, gore mogu da se organizuju koncerti, uz malo tehničkog opremanja, sve je to izvodljivo, što na platovu, što sad na ovoj novoj lokaciji, tako da samo treba da se pokaže ona elementarna dobra volja, meštani su svakako tu na raspolaganju da to pomognu. Verujem da ćemo i pričati još o Metinom brdu.
Ko ima uši neka čuje, bio je to Dejan Milošević sa stranice prvi na skali koja se čuje. Hvala vam na ovom telefonskom uključenju. Mi ćemo svakako naše slušaoce razgovorom i uključenjem ili vašim gostovanjem podsjetiti i na predavanje profesorke doktorke Snežane Branković sa Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Kragujevcu, koje će na Metinom brdu biti održano, kao što čusmo, 28. septembra od 17 sati. Hvala još jednom za poziv i za podršku. Hvala.